showed the world that we deserve what we are given from FIFA, and we deserve that trust. We tried hard against a team that is really professional, that has got a good ranking, and they are good players and young players. And our first game went a bit slowly because it was our first time getting together after these many years, and now we are together. It was a hard game, a tough game, but we showed what we deserve. Thank you. Yes, I'm telling them, first of all, thank you again for hosting us, and I say I saw their game, they are lovely, they played very well, and they deserve many good things, and again, thank you them, and maybe next year you are the champion. Merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique stade et avec une magnifique organisation. Que ça soit l'hôtel, l'accompagnement et tout ce qui s'ensuit. On est venu de Tunisie et d'autres de partout dans le monde. Aujourd'hui, on est fiers et contents de représenter la Tunisie et pouvoir réaliser notre passion à travers le monde. C'est une expérience géniale. Et aujourd'hui, le match qu'on a fait, c'est peut-être pas un match qui a été digne des plus beaux et des plus propres, mais c'est un match qui nous permet de chaque jour nous évaluer, de devenir meilleurs et de devenir une équipe encore plus soudée qu'on est déjà. Et en tout cas, on prend plaisir avec notre nouveau coach. J'espère qu'il va nous tirer le plus possible vers le haut et que nous, les plus jeunes, on arrive à pousser l'équipe vers le haut, et on espère aller plus loin, nous, la Tunisie, que ce soit en Coupe du Monde ou à la CAN, aller chercher les meilleures places et surtout amener les plus petites générations au plus haut niveau. En tout cas, merci déjà beaucoup pour l'accompagnement, pour l'encouragement, que ce soit l'ambiance, la manière de nous accueillir, ça a été parfait du début à la fin. Que ce soit à l'entrée du stade ou en dehors du stade ou même sur le terrain, l'ambiance était magnifique et magique, et voir qu'à travers le monde on est supporté, on est soutenu, ça fait énormément plaisir. Okay, so we don't have a ranking because we are a refugee team, and refugees does not get recognized as a country, and only countries can give rankings. So we are working towards that. As soon as Afghanistan offers that to the girls, back to them again, for them to be able to represent Afghanistan, then they will get a ranking. Okay, and what are your aspirations for the Afghani team in the future in the FIFA? Listen, for them to grow, for them to know that they have a voice now, for them to know that they can play football, and just to develop themselves. They need to show people that away from the game, or away from the press, away from the screens, they are still working hard, and I think that's the most important thing for them. I want them to grow. That's the basic thing. And finally, do you have a message for the Moroccan nation? Yeah, the Moroccan people. I mean, I've been to Morocco many times with CAF and with the African teams, but to come here and for them to open their doors to the refugee team and all the African teams, it's been amazing. I can't thank them enough. They have been an inspiration to other countries in Africa, and I think they need to be proud of themselves. نحكي كلمة مشكورين فيفا على التورنوا هذا وعلى الدورة اللي عملتها، الدورة الدولية. المشاركة بتاعنا كما كنت نحكي لك، المشاركة مش نلعب على تيتر ولا على تورنوا ولا شاركة تورنوا، أكثرية باش نشوفوا النيفو بتاع الكتب بتاعنا النسائية والمسلم، وحاجة أخرى باش نقربوا أكثر الشعوب لبعضها، المنتخب الأفغاني، المنتخب التشادي، المنتخب الليبي. هذا هو المساج اللي لازم يوصل في الكورة. نشكر زي كيف المغرب على الدورة هذه وعلى التنظيم. بصراحة معناتها برافو المغرب بتاع التنظيم على الأورجانيزاسيون سيرتو. هذا مش حاجة غريبة على المغرب ديما تبارك الله، المغرب حلوة جدا معناتها تبارك الله عليها. إن شاء الله في دورات قادمة، وإن شاء الله في مسابقات قادمة إن شاء الله. نقدروا إن شاء الله المستقبل القريب إن شاء الله المنتخب التونسي يحقق نتيجة إيجابية في إن شاء الله. أنا قاعدين تو نبنوا في الفريق، قاعدين نكونوا في الفريق،
وان شاء الله كما بالخدمه بالكونتينيتي ربي معنا ان شاء الله. هذه حاجة يعني معناتها ما نجموش نقيموا بها المنتخب التونسي، يعني الربح الأول والربح الثاني. أول حاجة لأنه الفريق هذا يعني فيه خليط بين أقل من 17 سنة وأقل من 20 سنة وجوج ولا ثلاثة لاعبات من الأكابر، يعني كنا معناتها خليط باش الكبار يعطيوا خبرة نتاعهم للصغار، واللي أقل من 20 يتعودوا إنه يلعبوا مع 17 لأنه فما برشا من 17 في منتخب ال 20 سنة، وهذه حاجة معناتها تخلينا احنا لنا باش نوريهم الثنيه اللي هما ينجموا يكملوا عليها. لانترنور جديد معانا يحب زاد يشوف يعني ياخذ فكره على الكيلي كاتيجوري على خاطر باش يخدم معانا ايفا وسينيور ومعاه الاسيستون تاعو هو الانترنور برانسيبال نتاع ليدو سيت نتاعنا. يعني بتاتر يعني فكره صغيره نجم نقول لك، لانه كما قلت لك هذه ماهوش مباراه تقييميه اكثر من انه مباراه تشجيعيه للفرق الموجوده لهنا. نحن كفريق عنده خبره قدامهم باش نكون نحن نعطيهم شويه من خبرتنا وان شاء الله يوصلوا خير منا، وهذا هو. كيفاش؟ نشكر برشا الجماهير المغربيه اللي شجعتنا وساندتنا اليوم وشجعت حتى المنتخب الافغانستاني، لانه احنا اليوم لهنا ماهوش دوزيكيب يعني متنافسين، يعني دوزيكيب يعني ماتش تاع كوره لكن مش متنافسين نفس الوقت. نفس الوقت نحن زاد نشجعوا فيهم مع جمهور المغرب، وجمهور المغرب كان معنا ومعاهم، والحمد لله نشكر المغرب برشا على الاستضافه، ونشكر فيفا برشا على تنسيق دوره كما هذه، ومرسي بكم مره اخرى لكم انتم كصحافه كنتوا حاضرين.